Turabaramukije inshuti bavandimwe aho muherereye hose mu mpane zisinge ubasuhuza ni Lion DAMOUR Manas kuri mikoro ndabakunda cyane. Reka tubabwire yuko muri aka kanya ibintu bikomeje kugenda biba agaterera nzamba kuri uyu mugabo witwa Bosco, Bishop Bosco ndetse n'umugore we, aho byamaze kumenyekana yuko nibaramuka bahamwe n'icyaha nkuko ribu yabamaze kubata muri yombi, nibaramuka bahamwe n'ibi byaha bashinjwa bagiye gukatirwa imyaka iri hejuru y'irindwi ndetse bakanaba banatanga ihazabu y'amafaranga hagera kuri miliyoni 50, ndetse ahanini noneho n'urusengero rwabo rukaba rwose rwahita ruhagarikwa mu nsengero zikorera ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Bishop Harerimana Jean Bosco n'umugore we barafunzwe bazira ituro riremereye bahawe, aho uyu mugabo yaje kuba ahabwa miliyoni zirenga 10 ubwo yasezeranyaga umuntu ngo kuzamusengera akamuha miliyoni zirenga 10 rwose. Uwo mubyeyi wari urwaye indwara kwa muganga bari baraburiye umuti, baje rero mu by'ukuri kuba bamutekaho umutwe bamubwira yuko bazamusengera, hanyuma abaha amafaranga y'umurengera amenshi yaranagujije. Urwego rw'igihugu rero rw'ubugenzacyaha RIB Rwanda Investigation Bureau rwemeje ko rwataye muri yombi Bishop Harerimana Jean Bosco, umushumba w'itorero Zarafati World Church, n'umugore we Mukansengiyumva Jeanne, bakekwaho kurya umuyoboke wabo ituro rya miliyoni zirenga 10. Dr. Murangira Bitheri, umuvugizi wa RIB, avuga ko Bishop Harerimana n'umugore we bafunzwe tariki ya 9 z'ukwa 10 2024, bakaba bafungiye kuri station ya Kimihurura, aho bari gukomeza guhatwa ibibazo ndetse banakurikiranwaho ibingibi byose baba baregwa n'uyu muyoboke wabo cyangwa se umwe mu ntama bari bashumbye, bamuriye miliyoni zigera ku 10 mu by'ukuri bamusezeranya yuko bazamuvura cyangwa se bazamusengera agakira indwara yara arwaye na nubu kuko ntabwo yigeze akira. Hanyuma rero bamwe mu bagize umuryango w'uyu murwayi bakaba aribo bakomeje kugenda bavuga bati ibi bintu ntabwo bibaho, nta naho byabaye kubona usize umuryango iheruheru ugahereza umupasiteri w'igisambo amafaranga angana gutya, hanyuma tukaba tubuze n'amafaranga yo kukujyana muri shiririji, aho bari bamuhaye transfer yo kujya kwivuriza. Mu by'ukuri akaba yarabuze amafaranga, abajijwe amafaranga aho yayakize, we asobanurira abagize umuryango we yuko yaba yarayahaye uyu mu bishop, yamusezeraniye yuko azamusengera nta cyuma kigomba kumukorera ku mubiri. Uyu muvugizi rero wa Rwanda Investigation Bureau yagize ati RIB yafunze Bishop Harerimana Jean Bosco, akaba ari umushumba w'itorero Zarafati World Church, akaba afunganywe n'umugore we Mukansengiyumva Jeanne, bafunzwe bakekwaho kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ndetse n'icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni. RIB ivuga ko rero umwe mu bantu basengeraga muri iri torero rya Zarafati World Church yatanze ikirego avuga ko Bishop Harerimana yamusabye kumuha miliyoni zirenga 10, amwizeza ko azamusengera agakira indwara amaranye igihe kirekire, amaranye imyaka 16. Dr. Murangira Bitheri ati yari yaramwijeje kumusengera agakira atabazwe, kandi uyu murwayi mu by'ukuri yarerazereye mu mavuriro ya hano imbere mu gihugu, yaragiye kuzajya kwivuriza muri Kenya. Iperereza ry'ibanze ngo rigaragaze ko Bishop Harerimana Jean Bosco akekwaho gukora icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, naho umugore we akaba umufatanyacyaha kuri icyo cyaha, kubera yuko umugore we niwe wari umeze nk'ari umucengeza amatwara cyangwa se umucengeza myumvire mu bantu cyangwa se muri abo bayoboke. Mu by'ukuri ugasanga ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera, kubera yuko hari n'abandi bantu bagiye guhagurukirwa bagenda bihesha ibintu by'abandi hakoreshejwe uburiganya, nk'ubu ngubu bitwikiriye umutaka w'ijambo ry'Imana, ugasanga mu by'ukuri bari gukenesha abantu babaganye cyangwa se babayobotse, ugasanga bari kugenda basenya ingo mu buryo bugiye butandukanye. Ibi bintu ariyo mpamvu Bitheri yavuze ati bigomba gucika byanze bikunze.
ibintu rero bikomeje kuba mu by'ukuri bimeze nk'aho ari urukozasoni cyangwa se ari ugusebya umurimo w'Imana. Abantu benshi bakomeje kugenda bavuga batese nimba abakozi b'Imana bakomeje kugenda bitwara gutya, ubundi kuki twebwe tutanareka kujya tujya gusengera muri ayo macaci yabo, tugafata umwanya tugasengera iwacu mu rugo. Umugore wa Bishop Harerimana Jean Bosco witwa Mukansengiyumva Jeanne nawe akekwaho icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni. Umugabo we akaba umufatanya cyaha kuri icyo cyaha. Ibi bintu bimaze gutera isesemi mu muryango nyarwanda. Ibi bintu bimaze gutera isesemi kuko mu by'ukuri nimba umuntu ashobora kuguhamagara ati Lion ngufitiye ifoto yawe, ugahita wiruka ukava mu kazi ukajya kwiryama ukihisha cyane ukavuga ati mwoka byara mu ifoto yanjye giye gukora ibitangaza ku mbuga nkoranyambaga. Ukanza ukamubaza ati iyo foto yanjye imeze gute? Ati na ahantu wari uri mu bukwe rwose wari wambaye neza cyane, ukiruhutsa ukaruhuka. Ariko noneho ukajya kumva umuntu nk'uyu akavuga ngo agufitiye ifoto y'urukozasoni wambaye ubusa. Dr. Murangira Bithieri umuvugizi wa Rwanda Investigation Bureau avuga ko hagikorwa iperereza ngo hamenyekane uko icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni cyakozwe. Igihe icyaha cyahama Bishop Harerimana Jean Bosco ashobora guhanishwa igihano kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarengeje imyaka 3 n'ihazabu iri hagati ya miliyoni 3 na miliyoni 5 nk'uko biteganywa n'itegeko nk'uko biteganywa n'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Icyaha cyo gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni cyo gihanishwa igihano kitari munsi y'umwaka 1 ariko kitarengeje imyaka 3 n'ihazabu iri hagati ya miliyoni ihazabu iri hagati y'amafaranga y'u Rwanda 100,000 ndetse n'ibihumbi 300. Rwanda Investigation Bureau RIB isaba abantu bose kugendera kure ibintu biganisha ku gukora icyaha no gukurikiza amategeko, igasaba abavuga butumwa kuba intangarugero kuko ibi bintu bimaze kuba rwose bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane. Bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane kuko nimba abantu bakagombye kuba bizerwa ari abizerwa aribo bahindutse noneho bagahinduka baruvumwa, ibi byo biraza kwitwa iki? Biraza kuba iki? Nimba aba bishop nk'aba bamenyerewe mu murimo w'Imana rwose bafite amacaci yamamaye, ugasanga nibo bari gufatirwa mu byaha nk'ibi byo kwihesha amafaranga miliyoni 10 ku muturage, rwose ni amafaranga menshi cyane. Ni amafaranga menshi cyane. Rero niyo mpamvu mbabwira nti yemwe bantu mujya mu byumba by'amasengesho, yemwe bantu muyoboka abantu nk'aba ngaba, muyoboka abantu nk'aba ngaba, ni mwitonde kuko nimutitonda muraza kwisanga musigariyeho, muraza kwisanga mwarakennye, nyamara abandi abo mwagiye muha amafaranga yanyu barakize ku rwego rutagira ingano. Ariyo mpamvu RIB nayo iba yahagurutse kugira ngo hakurikiranwe ndetse hakomeze gukurikiranwa ibyaha nk'ibi ngibi, ibintu nk'ibi ngibi. Bishop arafunzwe n'umugore we arafunzwe, ejo muri twumvise umupadiri nawe wafunzwe. Mu by'ukuri ibintu nk'ibi ntabwo ari ibintu by'i Rwanda, ntabwo ari ibintu by'i Rwanda. Yanye nibi ngibi nukuri na ibi abantu tugomba kugenda tumenya ahantu ibintu biri kwerekeza. Padiri akurikiranyweho gusambanya umwana wo ku kigo cy'ishuri ayobora. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwavuze ko rufunze Padiri Katabagoma Focus akurikiranyweho gusambanya umwana w'umukobwa wo ku ishuri ayobora. Tariki ya 9 nanone kandi Ukwakira 2024 nibwo RIB yafunze Padiri Katabagoma Focus, umuyobozi wa Lycée de Rusumo, ishuri riherereye mu karere ka Kirehe mu murenge wa Nyamugari. Arakekwaho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 15 wiga kuri iryo shuri Lycée de Rusumo.
RIB ivuga ko padiri afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kacyiru mu gihe iperereza rikomeje hakorwa dosiye ye iri gutunganywa ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Dr Murangira Bithieri avuga ko itegeko riteganya igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze 25 aramutse ahamijwe icyaha n'urukiko. RIB irasaba abarezi kuzuza neza inshingano zabo zo kurera bubaha abo barera. Dr Murangira Bithieri yagize ati biragayitse cyane umuntu w'umurezi gukekwaho icyaha nk'iki cyo gusambanya umwana. Ibyaha nk'ibi ntabwo bizihanganirwa, uzabikora wese amenye ko amategeko azabimuhanira. Biteye agahinda ndetse biteye agahinda cyane. Nshuti bavandimwe rero mukomeje gukurikira DAMOUR TV show, reka mbabwire mukomeze mukore subscribe, like, share na comment, mukomeze kujya mubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho, yaba amakuru nk'aya ngaya ari kugenda akwirakwira cyangwa se aca ibintu ku mbuga nkoranyambaga, ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye byubaka ndetse bikomeza no kubaka umuryango w'isi muri rusange. Ciao ciao, astra asramanyana, reka dukomeze tubane mu bihe byacu byose. Turabakunda kandi turabakunda cyane 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 cyane. Amahoro y'Imana rero.